Я хочу Твою виконать слово, у змаганні з грахом моцним бить, присвятить Тобі думки і справи, кожний день по Євангелію жить. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Был я вельми самотним і бідним, і в житті безнадійно блукав. Твоя кров грех з душі моєї змила, чоловіком одноленим став. Ойче наш, який єсть у небі. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Коли хочеш мить вечное счастье, радость повною з рук Пана взять, треба цілком отдать себе Богу, послухмяним Його волі стать. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. Ойче наш, який єсть у небі, на землі і повсюдно Твой дух, хліб щоденний Ти нам спосилаєш, милосердно даруєш нам дух. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Схилі, Паня, вуха своє, вислухай мене. Збав, Боже мой, слугу Твоего, який на Тебе сподяється. Змилуйся надо мною, Пані, бо весь день Тебе я кличу. В этом слові антифона на вход розпочинаємо нашу супольну молитву. Собрались мы, как одна сім'я дітей Божих, каб дякувати Пану Богу за всі дари ласки, ми отримали, а так само перепросить за наши грехи, за наши упадки, каб згодно скласти на святейшую ахвяру. Как на святейшую ахвяру я справив інтенції померлих Анну, Юзефа, Тересу, Бронислава, Генриха, Зінаїду і всіх померлих сім'їв Дворанських, Жабінських і Лавринович. Сповідаюся Богу всемогутному. Всемогутному і вам, брати і сестри, я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням.
моя вина, моя вельми вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога наша. Нехай змілуецца над намі Бог всемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышынях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Езу Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Ойца, які бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прими моленье нашее, які сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єзу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш, Отче, Ты єднаєш душі вірних у одином мкнении до неба. Дай народу Твоему любить Твои наказы и ждать исполнения Твоих обетаний. Как сверх зменливости этого света мы узносили наше сердце туды, где знойдем соправдную радость. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой жил дарить у едности Духа Святого, Бог празднуй все веки вечные. Амен. Читання книги пророка Ісая. Так каже пан Шебну, кіраўніку палаца, я сапхну тебе с места твоего и скину тебе с посады твоей, и станется у той день, что я покличу слугу моего, Алиакима, сына Хилкея, опрану его у хитон твой, и подпирашу его пасом твоим, и ладу твою передам у руки ягоные, и стане он отцом для жихаров Иерусалима и для дома Юды, и укладу ключ дому Давида на плечи ягоные, и коли он отчинить, никто не зачинить, и коли зачинить, никто не отчинить. И вобью его, Яков, на твердом месте, и он станет троном славы для дома Отца своего. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
Милосердность Твоя, Пане, навеки. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю Тебе всім моїм серцем, бо почути слови вуснав моїх. Перед анёлами спяваю Тебе, кланяюся перед святой Твоей святыней. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. У день, коли Тебе покликал, Ты почув мяне, повеличил моц моей души. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Узнеслый Пан бачить покорного, а гонористого познає здалеку. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справы рук Твоих не покидай. Милосердность Твоя, Пане, навеки. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. О, глубиня богатия и мудрости и познания Бога, якие непостигальные присуды Его, незведанные шляхи Ягоные. Бо хто спознал розум Пана, або хто был дорадцем Ягоным, або хто дал ему раней, каб атрымаць адплату. Бо з Яго і праз Яго і для Яго ўсё, Яму хвала навеки. Амен. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час прийшов Єсус у межі Цезареї Філіпової і питався вучняв своїх, кажучи, ким люди лічать Сина Чоловічого. Яны ж сказали, одни Яном Хрестителем, другие ж Іллею, а іншие Єремієй ці одним з пророків. І он каже їм, а ви ким лічите мене? Симон Петр отказав, ти Христос, Син Бога Живого. Тоді Єсус сказав йому отказ, щасливий ти, Симоне, син Йоновий, бо не тіло і кров відкрили тобі гэта, але Отець мой, який у небесах. І я кажу тобі, що ти, Петр, скала, і на гэтай скале я побудую костёл мой, і брамы пекельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы владарства небесного, что звяжешь на землі, тое будзе звязано ў небе, а что развяжешь на землі, тое будзе развязано ў небе. Тады загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён Месія. Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе.
Умилованные в Христе, дорогие браты и сестры, сённяшняе Евангелие запрашае нас, як мы пачулі, у ваколіцы Цезарэі Філіпавай, каб пачуць дыялог Езуса з яго вучнямі. Пытанне, якое ён задае, за каго людзі лічаць Сына Чалавечага, за каго яны ўважаюць, вядзе да вызнання веры, якую вызнае сам Сымон Пётр. Ён гаворыць, што ты Месія, ты сын Бога жывога. Затым Езус давярае яму асаблівую пастырскую уладу, як мы пачулі, сярод апосталаў, і кажа яму: «І я кажу табе, што ты Пётр, што азначае скала, і на гэтай скале пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. Я дам табе ключы валадарства нябеснага, і тое, што ты звяжаш на зямлі, будзе звязана ў небе, а тое, што развяжаш на зямлі, будзе развязана ў небе». І гэта падзея, пра якую мы сёння пачулі ў Евангеліі, пазначае пачатак гісторыі першынства Пятра. Гісторыю, якую сёння ў касцёле працягвае наступца Пятра папа Леў XIV. Яна таксама адзначае пачатак новай гісторыі для касцёла хрысціянскага. І таксама і для Пятра, простага рыбака з Галілеі, мы ведаем, калі Езус паклікаў яго, каб ён пашоў бы і лавіў бы не толькі рыбы цяпер, а людзей у сеці Божыя. І Езус змяняе яму імя з імя Сымона, што гэта азначае адно: ён дае яму новую жыццёвую мэту. І цяпер ён павінен стаць той скалой, на якой Хрыстос пабудуе свой касцёл. І гэта адбываецца не таму, што Пётр сам па сабе можа кісці моцны, непахісны, а потому, што Христос выбірае яго, умацоўвае і надзяляе сілай для гэтай місію, якую ён дае Пятру. І калі мы называем кагосьці скалой у сваім жыцці, у штодзённасці, мы ўяўляем сабе чалавека з пэўнымі рысамі характару, такога моцнага, нязломнага, на якога можна пакласціся ў цяжкія часы. Але мы думаем пра таго, хто дае адчуванне той бяспекі і стабільнасці сярод нашых жыццёвых выпрабаванняў. І пра таго, хто не паддаецца ціску, і калі яго не вельмі проста зламаць. Ці можна вызначыць гэтыя рысы характару у праўленні іменно Цезарэі Філіпавай у Пятра, як пра гэтую скалу, як пра чалавека, які можа быць верным, который памагае перажыць жыццёвыя выпрабаванні? На першы погляд здаецца, што так. Яго рашучы адказ на пытанне, якое Езус задаў сваім вучням: за каго вы мяне лічыце? Езус вызнае, што Езус гэта Месія, сын Бога жывога. Але, як мы ведаем, у гісторыі Пятра ёсць і іншыя падобныя супярэчнасці. Калі мы бачым, як ён смела ідзе па вадзе на возеры, але праз імгненне ахоплены страхам пры выглядзе моцнага ветру траціць гэты дар. Мы ведаем, мы і назіраем, як ён пратэстуе падчас апошняй вячэры, калі Езус хоча абмыць яму ногі, але пачуўшы тлумачэнне, што без гэтага ён не будзе мець долі, з Езусам просіць абмыць яго таксама і рукі. Мы чуем яго запэўніванне, што ён ніколі не засумняваецца ў Езусе. І мы ведаем, што ён адказаўся ад Езуса, сказаў, што я яго не ведаю, і Пятрух заспяваў. І гэта здаецца, што ўсё ў адным чалавеку. І Пётр, магчыма, хацеў бы быць такім моцным, непахісным, як скала, аднак яго раздзіраюць такія супярэчлівыя пачуцці. Ён быў пакліканы быць побач з Езусам. Але калі настаўніка арыштоўваюць, Пётр ідзе за ім здалёк. Ён таксама не знаходзіцца ля падножа крыжа, дзе памірае Езус. І ўсё магло бы гэта здацца, што Пётр страціў тую сапраўдную дарогу, на якую Езус яго паклікаў. Але, як мы ведаем, калі Езус з мёртвых паўстаў, ён аб'явіўся апосталам і ўпэўніў тую ўладу Пятру. Ён паказвае тое, што з Божай воляй, з Божай ласкай Пётр можа быць моцны, толькі трэба даверыцца Пану Богу, як мы ведаем, што ён прынимае мученіцкую смерць.
Так само у нашым жыцці здараецца, дарагія браты і сёстры. Бог нас паклікаў, даў нам ласку, даў нам сваё благаслаўленне, і мы здаецца, што мы ўжо хрысціяне, тыя моцныя, сільныя, которые заўсёды ідуць разам з Христом. Але часам, што здараецца в нашым жыцці, што мы грашым, адходзім ад Пана Бога. Некаторыя надоўга, некаторыя адразу зразумеюць, прыходзяць і просяць прабачэння. Так само, як Пётр зразумеў, і ён атрымаў яшчэ моцнае объявление Христа, когда после змертвых паўстання он пришел и дал тую моц Петру. Так само и нам трэба довериться Пану Богу, открыть свое сердце, каб Бог нас вёў, каб даў нам силу, и мы не боялись быть той скалой христианина, той скалой, якая заўсёды вызнае, что Христос гэта Месія, Сын Бога Живого, у нашей штодзённасці, у нашей працы, у нашей сям'і, каб мы были верные и заўсёды вызнавали Пана Бога в своим жыцці і ў сэрцы. Амен. Вызнаем нашу веру адзінага Бога, смагутнага створа. Праз Езуса Христа, які з'являецца нябачнай галавой касцёлу, знесём нашы просьбы да Бога. Молімся за папу, біскупаў, святароў, каб яны служылі ўсім людзям з пакораю і любоўю. Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў і лідараў народаў, каб яны адчынілі дзверы сваіх краін Христу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не ведае Христа, каб яны пачулі пра Месію, Сына Бога Жывога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Анну, Юзафа, Тэресу, Браніслава, Генрыха, Зінаіду, ўсіх памерлых сем'яў, Дваранскіх, Жабінскіх і Лаўрыновіч, каб Бог узнагародзіў іх за веру жыццём вечным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы любілі касцёл і усведамлялі нашу адказнасць за яго святасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе, Пане, прымі нашы просьбы, навучы нас любіць і шанаваць каталіцкі касцёл святога Айца, Пятра нашых часу, праз Христа, Пана нашага. Амен. Ty najwyższej sławy godzien, Panie, nie moje mierzą moc Twoja i mudrość, i прославлять Тебе я прагну, Божа, хоть сам несу себе и грех, и слабость. Ты наполняешь радостью и счастьем
Тебе уславляє несмяротний. Ти нас створив, каб до себе приблизить, бо всю добро земли перевышаешь. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Твой Сину своєю хвярою на крижі откупив нас и учинив своим народом. Просим Тебе, спошли Твоему Костелу дар едности и супокою. Прос Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце. взносим их до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Всемагутны Вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным мандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўзваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму єднасці з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас, за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстаннем Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Прось, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце.
Удосконали його у любові разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Володимиром і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення і про всіх, хто твоєї ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь бачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над всіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності, з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марією, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тобі, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго, Єзуса Христа. Прос Христа с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усі веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, Святися ім'я Твое, приди володарство Мое, будь воля Твоя, як у небі, так и на земле. хлеба Нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокой дні наші, да поможи нам милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від греху і заховані всякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пристя збавця нашого, Єсуса Христа. Бо Твое володарство і моц і хвала навіки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волі дарить його супокоєм і єдність, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. З Духом Твоїм, Передайте ближньому знак супокою. ой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Вийшов до мене, же тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова заховай мяне, кров Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмий мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрий Єзу, почуй мяне, у своїх ранах укрий мяне, не дозволь мне Тебе покинуть.
пакліч мяне, і дазволь до Тебе прийсти, каб со святыми хвалить Тебе навеки вечные. Амен. Навеки вечные. Амен. Не умею я дяковать, Божа, нязначно зусім мое слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Дозволь мне життем своим дяковать. Молімся. Милосердный Боже, праз гэта эўхарыстычны пасілак верні здоровья нашим душам. Перемени нас дзеяннем Твоей ласки, да памажы нам, каб мы заўсёды былі Табе даспадобы, праз Христа Пана нашага. Амен. Дякую вам за супольную молитву. Теперь на гэты вечер, поранок, примите Божье благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Милость Божию в сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты, у Христе, яднае нас любовь, песня хвалы Богу хай гучить знов. Мы, браты, у Христе, яднае нас любовь, песня хвалы Богу хай гучить знов. Ангел панський звеставав Панне Марії і зачала Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных,
цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць. Амен. Імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Нехай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні, будь нам абаронаю супраць спакусаў і пастак злога духа. Пакорна просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Амен.